Hello, good morning, ma'am. Si day 31 ko, 31 uh, gi newspaper ko, newspaper analysis samtang to sake. Newspaper se Hindu ne ko Indian Express kita nyawe. Ado Hindu gi ngasi important oiba pao sing si sida leire ko. Si ay explain tor ka dini ko. Aduga previous year PYQ sun inarakani and sida ina ngasi thagali bise sum WhatsApp amsung Telegram channel su thagat pani ko. And note pa maga su I think ngasi video simulations gi note pa maga su lumay Telegram channel na trahara na lumay gi WhatsApp group ta dum thagala kani ko adu dum yengbirasu yani ko hawrsi ko newspaper se politiki yawe ko degi international relation ko then economy ki environment ki ko yam nungai nungai ba paw yawe science and tech ki sports ko adu da politiki na maru oye politiki na he na yaw doin haidi yawde politiki na yaw doin ko yengasi magi notes sing se notes kamai to una hire kanda notes aina AI tara semsabani ko direct newspaper to ai para kong ge kay na hire angon to matam yam mange plus anira hanla adum pa lebedo angon to sanung ai trebe ko yengasi ahambada kogi kano handakta kogi CCP gi protest tawgidana ko protest tawbuda pellet gun season abado ya ya de haina kogi Supreme Court ka ya ya de nangni ko adu daida kanosina Supreme Court na adugi raya ma pongdorokani ko habidi Supreme Court na haise kaino harakanda masisi graded police response ni police ki response to ya adum mine mone tawrido mogi kano do in bani mogi rules and regulation in bani na pellet gun haise kaino harakadi koina pellet gun haise koigi koi kano da haragana rubber bullet ko mani bat tawdabu koigi sai thokpa gun amani ko pellet masam sam sam nongmai marudina tabida koigi kari plastic machet ko mo oidu male adu ko machet ko ma pungsai saraga midi sok solaga midi shiroi da bai mong so on bado adu duni ko adum yam thina sopa yawe ko pellet gun season ba matamna ko aduni ado mama se koi ki rubber bullet ko tawna koi ki mathak ka pani adi projectile activated guns ne mo se pellet gun hai se projectile activated guns ha ni ko PAC hai se ko so adi akoina paikha da naina dise paikha ki matung ina naina dise kana pellet gun season se yabra sine ko adi state ki action se doctrine of proportionality da lay doctrine of proportionality ha bidi atai kemnate akoina pellet gun season matamda season adi akoigi protest ama leire protest se akoigi sigi protest ama leire ma se magi kano to violence ki chance se wangi ge ko is directly proportional violence ki chance se wangi kai akoigi police ki action hai tare ko police ki action se su wanga da ni sine hai se ko directly proportional oi sine adu ni ko hai doctrine of proportionality hai se police ki action su lo nen adu kari doge hara kanda article based on article 21 da based oi ko aduga magi graded force hai tare graded force se kamai toge hara graded force abadi koigi police na season ka da magi protest na kankhal igi kai kari season na protest na kala ha ma water cannon hanan season na ngani ko water cannon mathang da tear gas season ka da ni mathang da lati charge tor ka da ni mathang da pellet gun gumban na lethal hoiba kano se ka da bani and mathang da lethal force adi mi sibiya ba power gi kano da season ka da ni habi graded response sini akoi adi protest of matam da moi haise kaino koi water cannon season na gre tear gas season na gre lati charge season na gre ado non lethal PAC pellet gun se kapak pani adu matung da kapak pani sini ba ko haise ko adu matung da kapak pani sini ba policing sin haise ado kano na CCP ki protest da di water cannon season na ude tear gas pali season na lati charge tawi but pellet gun season na se ya de sini ba ko habi pellet gun se akoi gidan non violent over protest ni adu duga chana de proportional oi de sini ba ko adu na article 21 ki matung ina right to life and physical safety ki matung ina pellet gun season na ba ya de sini ba hari is ko CCP na hari is na so sida article se ki matung ina de article se kana da iramani ko Hindu da iramani kana da editorial da iramani ado pellet gun season na ba se sise kaya adi Supreme Court na di moina season police na season na rito justify taw greba ya na kung greba ko ado editorial sina huzik se yamna haidi koigi kano taw da ba haitare asoiba haitare ko police ki mayota asoiba kara thingne like lack of codification fazana taw da asmaina graded response have se court and conduct kaina leidana ko madugumba court conduct se fazana mapung khana leitaba irreversible trauma adi pellet gun gumba season agraba degi yamna akan ba force lati charge gumba season agi taraga di satra missing do trauma sakani dana ko adu do irreversible ne ba ko degi protest to hijacking taw adi koigi kay haini
protest hijackers mayam amsu lay protester marak sida violence tawba khatang la lakwa adegi protester hadi student nataba mayam amsu lay ko adugum buduga tokai na treatment tawdamne violence tawrakuduna tokai na treatment tawdamne violence tawdaba mi da supang puda pudo yade ko aduduni ko adu solution se kaino hara kanda modernization tawba abedi koigi protester sing se ngak thokna ba protester sing se ko ingda hanna ba gidamakta thingna ba gidamakta modern instruments sizinaba aduga SOP su fazana maintain tawba hai tare ko SOP me fazana maintain tawba habedi rules and regulation fazana maintain tawba ko aduduni ko ma haning se so pelegan season abse tashine yabra hare gadi yai ko yai supreme court su yai hare ko aduduna sigida mata hari karam kana season aduino habedu ma khara nungnangi ngai oi habedi khara fazana leite haba adugi rule and regulation ko aduko aduna fazana codify tawba hana changi sini ko next activists raise transparency concerns SPM care fund withhold audit statement since financial year 2022 to 2023 PM care fund gini ko PM care fund aise kaino PM care fund aise koi gi PM da koi gi adi PM care fund da fund da tawri se amana koi gi kano ni koi paisa se donation tawra paisa sing se kadawa koi gi kano da care launa ba digi kai kara tauna ba adi prajamyam gi kano tauna ba financial help tauna ba or instrumental help tauna ba medical facility or emergency da help tauna ba gidamak thamba fund ni ko PM care fund aise masi se kadoge hara kanda magi tax ki matang da or any asi paisa kyam lakre paisa kyam kano tawgre paisa sisi sat khraba sisi sat tabra ka habagi statement se thagalakte habani ko thagalakte 2022 23 dagi husi paw thagalakte थागलक्तबसे करी आइदि थागलक्तबसिना क्वेश्चन मैम हंगे पैसा से सिना से हैना थोख्रबरा करप्शन थोख्रबा काइनो को अदुदैदा मान हाइसे काइनो अदि सेक्शन 2H of RTI Act 2005 के मतुंग इनना पब्लिक अथॉरिटी हाइ तारे कोइ पीएम केयर से कनाना कंट्रोल तवे हारे गवर्नमेंट कंट्रोल तवे गवर्नमेंट पाइ नि दना को अदो अदगी आइदि अदुगी ओनरशिप की मतंग द सिदैसे यावे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन हाइदि ट्रांसपेरेंसी लेना बगी दमकता पैसा से फजना ट्रांसपेरेंसी लेना बगी दमकता तव हाइ तारे को the public trust doctrine sigi makha de article number 2 ki matung ina adi government se na mana smana PM care fund ka na koigi paisa nung sagi maram sida fazana haidok pa machangi ba kama government ne haidok ta bida to mina dum lesson se ya de ba kamra it's a part of a state adi article number 12 ta define the state government or any good type of government they has to follow the article number 12 article number 12 se follow ta wada ba fundamental rights follow ta wada ba se kana no hare gadi state kangu duni article number 12 ke makanda define tawri to adu dai akoigi central government jing palik sarkar se dum yawe ko adu duni mana hai se PM care fund se audit taw bari audit financial statement se pikhataba ya den hai se ko bi ko mak loi pikale adu government ka do pikhaloi do sini ko accountability deficit abadi koigi accountability lai gadabani ba paisa se smile la ke smile lai adu la gadabani democracy ki kano da figam da hengalan do ni voluntarily disclose tawgadabani ko tawdragana koigi law da sendo kadabani sini ko hai se ko sum adu nungnang ningai oil pongdo pai wani akoina khangada se kaino PM care se kaino du duma khangaga yare ko fast track court delivering on a promise of speedy justice fast track court se mathau phajara tawribra habagi question duni ko si fast track court aise kaino har gadi fast track court aise koigi hoje ke court ta backlog mayam lai riba case mayam lai rising se thu na lo shanna bagi damak ni like adi masi sina thabak se thu na lo shanna bagi damak thamba especially koigi violence yam tawba hai tare ko criminal violence yam tawba aduguma case ta thu na lo shanna bagi damak tawba court ama kapni ko adi masi sina kadoge hara kanda masi sikara kari degi lakhe bana hari article number 21 right to speedy trial as a fundamental rights sidegi lakhe bani article number 14 dasu I mean equal protection of the law sidegi su sigi kano se lakhe bani fast track court abse lakhe bani so kadoge hara kanda mai I know se haise ke bedo karam ba offense ta designated offense like pokso gi angang gi paper leaks kari gi mayam sik se handak dasu paper leak ki case tawri dana do fast track court ta kholi dana adu duni ko aduduni fast track course ta sing sing thabak tawri bra ha analysis kari analysis lai har kanda zero sum allocation habdi kaino har kanda FTS se koigi si FTS is hai tar fast track court sing se ka doga har kanda judicial officer samsung mogi kano sing se tasing tasina leite ba abidi court ta thabak tawri ba mi sing se tasing tasina leibra di leite ba atopa court amadagi natraga atopa thabak tawba court advocate ama natraga lawyer ama dagi lawyer aga adu da lawyer aga fast track court se namjan bane ko aduna magi allocation leite ba si leigadamni habigi allocation leite maduduna adi court yamna awabam oheliko adagi resource asymmetry id kaino har kanda prosecutor ka ngasagi case to ga resource yam thina yamgre ba mi mana bai ba case asuke matik yamgre ba aduduna yamna adi awabam oibado lotion mangam dabdo adagi procedural compressibility habidi tujan me adaba case me amam so leiba like
maduduna thujalluraga akogi aranbaduda achumba sakhibasu yaidana ko aduduni ko ma haise aduna solution se kano kamai tawdene haragadi akogi ngasagi shifting zero sum reallocation se tawbagi mahutta permanent just hapa ko permanent just hapa ama yam suna darkar lei ko haidi akogi fast track ko se mathau phajana tawge haragadi aduga institutional upgrade haitare akogi cyber forensic science laboratories gumba khara thabak to thuna bagi damata institution da su khara hakatpa ma changi ko thabak thuna ba evidence kari kara da test phajana tawna ba thuna tawna ba ko institution da su upgrade tawam changi parliament pass paper leak bill se my maming se kaino haragadi public examination prevention of unfair means amendment bill 2026 magi main pai khada khang kadi se kaino magi main features to kai kaino na ko magi main features se kaino haragadi akogi paper leak sida paper leak tawrpa matamda hana akogi paisa su 10 lakhs ka tawra madu 60 lakhs ka konda giba adagi even adi kano sahi ai tare ko huina sahi sangna hadi la even life prevention bo tawba ya bagi id kano leibo adu gumdu ni ko mana sida change yam tawgre ko ado kadoga har kana parliament na frame tawbani frame the laws ko power the parliament frame the laws adu duga kano na lok sabha na frame tawbani aduga masisina akoy kari da kana halagani haragani public trust ko trust sengalalani ko adi paper leak sa lay tatara exam thaba mi dasu hena trust layani akoy government ko ado democrat paper leak oiba paper leak layba ka haise democracy da yamna sonda ningai oiba pot ne ko adagi masise ko as tasemagi di opposition na masige pass tawbase yamna nungai yamna opposition na yamna rajya sabha dagi adi walks out of rajya sabha ko opposition handak sorry lok sabha da pass over rajya sabha da pass over ko ado rajya sabha da kadoge hara kanda rajya sabha da mogi kano sina yamna nungai taba ponama adi opposition sina utleba kai gi marang ulino hara gadi law semdo kona yaro ba law semdo kona paper leak sik thingba moy kana semdo to no hara gadi tawriba like NTA gumba semdo ka yaro semdo ka hara gadi NTA gumba semdo ka tamne ba institution gumba semdo ka tamne ko adagi kadoge hara kanda adi kogi central testing agencies mayam lady dana ko NTA gumba se si union government na tawne state government na kem khuting jan me ade state government na state government ki role kem leite ba ko adu duna su main problem am su hoise adu duna ma is ko is the federal imbalance harise way forward se kaino hara kadi consensus sama darkar leba state ko dimaki ayaba ma darkar leba ko aduga sigi law se same jinga da hana opposition da su kai su tana biranga da ni ko adu duna amid uproar parliament pass bill making insult to nation song bande mataram do aduda insult to bahai tare ko aduda kano to potse ya handa bahai tare maduda yamna criminalize to bahai tare bande mataram se masibu ushit thawai da ba taw mi sing do adu do criminalize ek manra masigi ek sidigi matung ina ko adum taseng bagi article 51A fundamental duties ki ko ha bado fundamental duties ki ha bado ka hai nation flag nation anthem nation song moi sing se phasana koi gi respect taw gadabani haina fundamental duties ki ha bado da yari da ni ko adagi 191A is na freedom of expression asidena adi free speech ni masiji ko adi the rest adi free speech ai bande mataram structure hoy ka ha bisu ya ba su kai de ado sisina bande mataram je ai saksage or ai saksar ha bisu freedom of expression ni sisiga article number 51A ai tare ko sub clause sisiga ani je mai yenara ka duni ai amana respect of respect of na bagin mata si law pass or any law sina ko gi respect of the mi go punishment pira ka duni ko ado article number 191A fundamental rights sina amukshu ko gi expression ai taw ai structure ka ha bisu dum ya duni ko ado ani sige marakta balance ama pura ka duni ko ado kari issue kari lege ba husike hariba sagi bande mataram gi ek sida issue kari lega kare definition do yamna pick pa ko adi definition do yamna pick pa tare karam makal gi pot ko injal ka doino karam makal bu bande mataram de injal taw ne hai doino ai ko adagi kadaga hara kanda nation anthem jana gana mana lady ko nation song bande mataram lady ko ani se to kai tare jana gana mana ga adagi bande mataram ga ani sida to kai na adi treatment taw bai tare ko ani maksa hat adum chamana na treatment taw ya ba do to kai na treatment taw ba masisu ya ning jini ko issue ni ai tare se so koina taw adi kana taw ga di si ko ek se pass taw ga pass bu di taw bre ko kana na parliament na adi board lok sabha ra sabha na parliament na pass taw gra bani ko law era ni ba do sendo aning bahar ga di ko gi definition ko adi karamba makal bu ko ni inject ko do no ko aduga education am su change ba patriotism gi matang da digi bande mataram sigi matang da lai tapi ba adi khangan ba knowledge khangan ba sim su change ba ko next ko gi
Mahanadi water dispute Mahanadi ay karaida leba tureno haragadi akogi Orissa ko Odisha kanorom degi laga Telangana ko na this Telangana Chhattisgarh degi horope ni Chhattisgarh Odisha power lapa river ni ko masi sa Odisha ga Chhattisgarh ga ani se khanai ba ko river si matang da dispute thoe ba adugi matungina akoi kari haidoino haragadi akoi akoi na khange interstate water dispute che kari gi makha da la ke haragadi article number 262 singing ko 262 ningsing ko 262 article number 262 ke matungina akoi gi article number 262 se 262 ningsing ga haragadi 262 ko 22 ani to kai da leba 6 mayai da leba ko interstate river water dispute ki matang sida tribunal saw ko lo haise 262 ki makha da leba ni ko adagi interstate water dispute act lai ko magi act lai adagi masi se cooperative federalism ki makha da lai ko abadi state government na state ani ki marakta taisana ba korana ba central government kuting jala ka dini ko sida ista kado ga har kanda tribunal se adi inefficiency oireba thaba khasana tawdreba aduguna hojik su war kana thoidana kaino gi da su war kana thoi kerala ga kano Tamil Nadu ka su war kana thoi dana ko ngarang nan su khabari yaw gip tuni ko samana na kano da su hujigi mahana di su thoi ne Odisha ga Chhattisgarh ge ko aduni tribunal se yamna kano oire haidi inefficient oire haidi mahana de wat dispute tribunal se kongtok ta ya ecological flow se haidi ecological flow haidi normal flow do nong tar ko matam dana mahana di se kamai flow tawe adu gumdo neglect tawre like politics lomda loina sakhreba ko khara man hai ising hena thadare hai khara man hai ising je hena thadarakte ising thadarakte khara hai flood thole khara hai adwain tawle ko joint hydro data platform ama sabam darkar le ko solution je kaino haragadi ko yi ani mak Chhattisgarh su degi Odisha su yagadaba joint oiba ko gi sigumba central water commission gi makada hydro water sigi data center ama khak thamam sangeba integrated water management program am su sange adi water river basin management abdi river se fazana control to bai ta river basin je tawthoibra adagi phataba sediment yam laibra ko river kai do ko next big hojiki paper leak bill do ngasai paper leak bill to ki magi hojiki tongan ba paper leak bill do hojiki su haing grade na ko paper leak bill to pass matam da mingon da hairam de kolam de na ko aduga aduda edition to ba in kano da Indian Express to power yawe like aing sa do fine do heavy fine che ka do ga kana 5 crore ni ko sorry aing sa idu lang re aduga 10 years present terms ko adu duma lai re dagi paper leak offense ka tar ga di fast track court ta kano to ba adi sinaba hai tani ko adugumba magi adi rule and regulation change over memam lai re adu duni ko atopa ka hai important obadi yaw tre next international relation da Bay of Bengal jena santi anchor or santi ai se kaino har ga di Sila ko securing holistic advance through norms, trust and integrity santi framework ai ko injing ko santi har ga di kaino santi har ga di kaino har ga di securing holistic advancement through norms, trust and integrity ma se kaino maritime cooperation gi ni ko ma se maritime ka do ba maritime cooperation gi ni ko maritime cooperation gi ni United Nations Security Council 2029 gi ma gi mangonda adi Security Council da candidate oina ba gi da makta mayam se maritime gi mayam lady da ko gi Indian Ocean gi maya da leba mayam se country sing se yana ba ma cooperation ama laina na ba gi da makta semba buti mo oidoi ne ba India gi ko securing holistic advancement through norm trust and integrity hai se ko abi India se ka do ba National Security Council gi permanent member United Nations Security Council gi permanent member oina ba gi da makta ni ko adu laida kari karamba se santi se kari karamba yaw ge har ga di number 1 da sagar security growth and for all in the region si sagar sini mama su tagre ko sagar sina maram ora kanda Maldives ta degi kano da Myanmar da degi Indonesia da moi myam si da help tawbagi myam ma paw da tagre ko strategic hedging haidi koi freedom of navigation adagi mating pangbagumba adugumba da khara haidi adagi non traditional security threat to lakwa matam da like piracy gumba illegal oiba unreported oiba fishing gumba tawba matam da India na mating yang pangba adugumba tawbado adugumba tawraga kadawe santi framework se complete oira kadoi ni ko aduni ado issue se kari issue lege har gadi koi institutional fragmentation institution ek manga to yam lege rebe institution je ama ni da katana table like platform bimstick kaise bimstick kaise fazana wa function tawdre hai tare ko adugumba bimstick kumba deki kari kara lai ko mem ama institution mem ama lai madudo institution jing se pula punchen mama change ba ha madam si se successful oina khona ba madam ko aduga maritime domain awareness pibam ju changi ko maritime domain awareness pibam ju changi ko disaster da su response fazana tawbam ju changi ko sa adagi solution se kaino har kanda santi se operationalize tawba ama
ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯀꯣ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯩꯈꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯝꯁꯤꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣꯕꯀꯣ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯝꯁꯤꯃ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯨꯜ ꯐꯣꯝꯁꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯣ ꯁꯥꯒꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯊ꯭ꯔꯦꯠꯁ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤꯛ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯀꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯗꯦꯕꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ 90% ꯄꯥर्लियामेंट कदोगे हर काना राइज पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबी डेबिट एनुअल मेंटेनेंस पे हाइदि डेबिट कार्ड से सिना कोई डेबिट कार्ड सिने एटीएम कार्ड तो का अदु एटीएम लोथोक मतन पैसा हाइदि मिनिमम बैलेंस लाइते है पैसा आपका को गुम्बा और एटीएम डेबिट कार्ड से था मई मनुंग एसबीआई दे मरी रखते है चिंटोप यादे मरी रखते वीक तरा वीकली वे माने हदक वीक को मरी रखते है चिंटोप यादे मरी रख चिंटोप हेंटोक तारगदि लुपा कुनला कुनसारा कनो कक्पा अदुमाइन कक्पा मेंटेनेंस फी हाइ तारे अदुगुम्बा पैसा याम चटपसे हेंकले है 90% हेंकले है को लास्ट 5 years सिदा अदुदुना 27% लो बैलेंस पेनाल्टी पेनाल्टी से हिंगले लो बैलेंस पेनाल्टी है बैंक पैसा सूना थमदबे पैसा कक्पदो को अदो हेंगलको 27% इंक्रीज तौरपदो अदो करी मरंग कोर कांसेप्ट से कइनो हारगदि अखोइना फाइनेंशियल इंक्लूजन की दमक पीएमसीडीवाई जनधन योजना अखोइगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हौदोखिबदो फ्री द बैंक अकाउंट हांदोक हांदोहाले पैसा सु मैम सिगी थ्रू खोंकटलेबा बैंक सिंजना फी बेस्ड इनकम डाइवर्सिफिकेशन को हाइदि अखोइगी क्रेडिट banking strategy sida banking tawbasida risk yam wangakpado haidi like akoigi paisa yamna huranba degi kano cyber crime ma'am am tawba yaba pot ma'am am leidan ko adu do diversify hengalak hai tare ko adigi fee based income hai tare gadi koi paisa tanba koigi stock market ka tawba paisa tanba adu gumbagi pot hengalak hai tare regulatory supervision RBI gi supervision su मैम लेदना अदि आरबीआई ना लोइना मग येंगसलिनी दना बैंक सिंग ना तव थबक सिंग से को अदो हुजिकि कमाय तो गारा कांदा इशू से कइनो हारा कांदा इकोनॉमिक इंपैक्ट मैम लाइक अकोगी मेंटेनेंस हाई मेंटेनेंस फी लाख पेनाल्टीज लाख पसिना लो इनकम ओइबा नन पीएमजीडीवाई ओइबा हाइदि इनकम मैम लेजदबा फार्मर गुम्बा अदु गुम्बा अकाउंट होल्डर सिंग दि अवांबा मैम पीरिनी को एसिमेट्रिक चार्जिंग हाइदि बैंक अमदना लाइक प्राइवेट बैंक्स मैम दिंगना पैसा जामबा अदुगा कोऑपरेटिव बैंक्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पैसा यामदबा माइन हाइदि एसिमेट्रिक चार्जिंग मैम लेबा हाइतारे solution se kaino haragadi RBI se annual card maintenance ki fee se kep ama thamam change ba like sidigi hembe yaro ko noi maintenance fee do haina adiga alternatives me ama id zero fee digital payment like id UPI ka di zero fee ni dana id UPI da payment kai ka to ba se free da ne dum tawna ya dana adumaina tawna ya ba ama CMC sini ba hire ko so problem de adu ni ko next kogi renewable energy ki damakta akoi question right question hangba ma changi hamni central electricity regulatory commission CERC na kadoga har kanda kogi mark di mana grid india da id propose to appoint a grid india na company am lai ko se there is a market coupling operator ama oina id khan bai tare ko central electrical regulation commission masi sina kadoga har kanda mayam hadi mayam sauni ko kari manang sauni na har kadi si market coupling operator sida to hongi tare kadi paisa se id private na salai gi bagum ne paisa se hengala ko da thingba ka sungam moi ko da mai har kanda kogi grid india hai se kogi kana company mani ko kogi kana central government gi one of the branch company mani masi se na control to gi tare kadi id mai gi charge to na be gi maintenance ki charge ma'am le dan si paisa sing se hengala ko ya hengala ko sarkar ka shu thingma ngam maroi ko moi na to tare market aduna bo market coupling operator hai ne ado market ta paisa hengalaga mai gi charge hengala taragadi yamna adu su problem am thoidrani adi mai have se is basic essential necessity oirabne ba adi kuda moina bazar da tulu ki maman se lupa yang kai biram adagi lupa sam ukat kre adu taragadi tulu jinga ga ising je tawbani adu dana ising ki maman se koina leire ba liter chonga da lupa sam piraga leina rise lupa chani on thoni double da hengala ni kai hagala haiba ya gadra ba adi ising as a basic necessity ni ba pi ba taragadi government na pi ba taragadi paisa lower subsidize tawra ba pota pi gadamne likewise akoi gi mai sisu akoi gi MSPDCL nam pi ni ba mai se as kano je akoi wire se maman tangkhale market ta wire se maman tangkhale adu dana nogi mai gi maman su tangkhalage hai hekta yabra ba du hekta yabra yaroi ko kai noi mai have se akoi gi basic essential necessity commodities manung da challe ko adu duni ko adu gi mo ni aduna kadoga har kanda round robin coupling tawgadabani hadi round robin coupling id akoi gi existing competitive exchange to preserve market driven efficiency ko adi
adi competition se laina bageda mi ama khatang monopolize tawrodone mi makhan adi company makhan mari manga da pitho kada bane sigum pot se adi tar competition taw tar gadi market ta paisa hengala tar ga moi tong na ba hona ba matamda moi gi adi madudo great india katana pahen ga sini atopa mi so pahen lo sini ko adigi regulatory focus shift abidi regulate taw na bagi law kari kara da su khara sem tok sem taw sini ko hais ko next clearance in reverse ai kai no har kan environmental clearance matang dani ko abidi environmental clearance ai na pre haba ma propose post haba ma leiba ko pre hai tar ga ai na post se building ma le building se sa jingai da environmental sola kadra hai na taw se pre post hai ga di saraba matungda environment so on da bra hai na sik taw ma asi se supreme court ki matung ina ya ba ya da bra adu duni ko khanari se ko kadang ga har kan da precautionary principle se follow taw gadam ne precautionary principle meaning ko pre sine ko adi akoina EIA gi notification gi matung ina kadang ga har kan da EIA gi notification 2006 ki matung ina ko gi pre se taw gadam situation na taw gadam ne abadi environment da so andra so leidra posa ama saba matam na company ma factory ma adagi port ama saba matam na ko gi kano environment da so andra hai sa hani yeng tho isini ko hai se ko EIA notification 2006 ki matung ina aduduna adudo semtok adi ngarang na raya ma sutagi post clearance se taw gadam ne hai na ko ade pre do taw bai mo ta post pre se taw ma ta post ina taw se habagi yana da bagi matang da supreme court ga rai ta dana adigi kana taw dana action lo kana bagi ko na bagi taw ba mem yawi ko like ko gi sida zan biswas ek na sida sama yawi se zan biswas ek sisi adi zan biswas ek se gi matung ina di ko gi ka do ga har kan da post se akogi company am le company se sagre ne khala se environmental clearance ko na tawre ba abadi environment so all le me ba se factory ma sare khala se factory se environment so le me factory se shido pagi mota jan biswas ek se kai doge har kanda shido pagi mota ma se compensation kara pira si lakh tara crore manga tara compensation kara pira ga dum sala si environment so ko dogi mai compensation pira si habagi ek ne bam si se do na jan biswas ek se matung ina cost of doing business to on to ki bai tare environmental cost to on to ki bai tare si am phatta pon ne si adu tare ga di environmental clearance so taw taw de pon se pasa sajala ne ba pon paisa pi da ya hai bi na mi bi ki puchi se magi ko se lupa lakh tara ni hai di mi si panga thala pa ya ne lakh tara da pi ba ngam mi de adu dani ko induna institutional failure ne hai di retroactive approval taw se hai di institutional failure retroactive hai di kind of futuristic ai ba ko future da tor ka da ko to akoina khang dana adi ayaba pi bide environmental clearance pi bido adi a company thabak tawre ado kai hai ni photo sajan gre sajala matung da environmental clearance tawraga adu ayaba pi bido ko solution se kaino hara kanda hana leramba criminal ni environmental so da gadi madu criminal case so hanba adu gumdo enforce obam changi ko adu duga kari gumba environment da so ala ma company do saba matam da na jo kanu saba matam environment so ala ma adu shido ka da ni sini ko haise ko next sisu samane ko sigi duga abedi supreme court hai se kaino public interest test ana ma tawgadam ne adi restore adi ngasai gi environmental clearance taw matung da environment da so aloi ga na ga moina gi yar ba matung da kana tawni EIA environmental impact assessment moi kangku na tawdini ko adi green tribunal ka na leiri ko adu duna tawdoi ne ba EIA ge se assessment tawse masi se koina retrospective green note bi ga hara ga di feature da tawka da company ama masi sara ka da factory ama environment so loi kaina ayaba pi ge hai tare ga di public interest hai tare ko leiriba khunja na traga mafam da mafam de ato akoi da leiriba khunja sing gi interest yeng da bani ko adi public strict oiba public interest yeng da bani ko aduna aduma yare na khalem si sky na maru oite yeng se matang next cloud burst se kaino cloud burst se koi gi atai kemna te precipitation se 10 centimeter per hour or over adugi mataka helaba ko geographical area karam da 20 to 30 square kilometer ki geographical area da precipitation se any type of precipitation obe ko 10 centimeter ki helaba doi tara ga di madu do cloud burst ai khangne ko nong chi kutak jam haidara ko ai ta adu do ka adu ni ko cloud burst se mai se kaino cloud burst se kam common oige habani da ko kam common oige har kanda koi gi hojiki hadaki yam common oire ko cloud burst yam thokpa thengnare bihar uttarakhand adagi sikkim moida yam thokre ko adi cloud burst ko ado akoi gi masi cloud burst tholapan ta as a disaster amoina madu do sena na bai madu do control tawna bi da makta kari tawbe ya har gadi kari tawbe adi akoi gi sensor network mayam ama thamba ma changi ba adigi ke zone hadi masi gumba tholapa matam da akoi gi cloud burst tholapa matam da
karam area se sokpa ya area sing se khandokpa ama su changi ko aduduni ko akoina khangdi se exam gi oina di cloud versus se kaino si se important oi ko adagi DPI the next DPI how India can commoditize AI se akoina posak ama oina season ba haitare India jena ado India na AI se posak ama oina season ai haraga di akoigi AI ki samit ta tawgiba akoigi kai haini akoigi isagi oba AI sajaba aduduni ko sovereign AI ka haina bu national AI state ko ado DPI se kaino DPI se te kaino digital public infrastructure habni ko like AI gumba se adigi Google AI gumba sa matam da akoigi data center leidana ko data center si data center se akoigi digital kano digital public infrastructure ne data center gumba sa ko tawri ma'am se ko aduni tam se si tam se important oi ko tam se kaino digital public infrastructure se kaino this is like UPI gumba Aadhaar gumba da ka se digital platform ka se digital public infrastructure singwini ko adagi private sector innovation ko adi ko adagi GPU sai se kari da changi har AI sa ba da changi ko masi sing se koina subsidize oina phangan ba su changi unified intelligence interface sai se na kaino har kadi masi su AI gumbani ko aduga ka to har kanda AI model adi akoigi AI model map silo sisina ba yahan ba tare kasi akoina aina sisina ba AI makal adi Google AI ka se ko sigi makada la ni ko critical analysis se kaino har kanda issue se kari kaino adi data dependency oiba computer dependency oiba AI gumba sisina ba natraga digital ki infrastructure map sigi sisina ba tamda koi pot electricity yam changba adigi data center gumba adugumba link tare kadi adu do maintain tawno ko ba pese kano yam changi mo ko aduduni adigi linguistic to so adi language da so kogi India ji khara sothari ba kudam na har kanda mapalam gi language me ama lai ko western last language models me ama so lai ko adugumba duga akoi ga compare taw matam da kogi AI ji am sothari ba ko kogi AI phaba lai tri ba aduna sovereign data pooling and sovereign data pooling and akoi India da data center da sa akoi India da sin data AI sin mi sing sigi magi data puna mak se India da thamba ai tare adu ma changi ba compute as a service ama oina thamba ma su changi ba ko next women face doxing ko adi online threats after delay adi kogi doxing ai tare kadi akoina kada har kano kogi online da de kita traga kana da kano do spy tawdo kogi yeng bado adu ni ko threat online threats tawba degi adugum ni ko aduni doxing ai tare the non control online publication of private personal identifiable information sorry select ko abidi mi ki personal information do kada ba form bado haidi kai haini mi ki personal information je online da phone do bado si na si tawgi ni kai na ka tawbase non consensual haidi mingon ma da person masa da hairam da bida madu do right to privacy da sopane ba si se ko adu na kogi masi sina ka tawgi har kanda sigi coordinated oiba cyber harassment doxing je hujik je di nupi sing sibo handana adi nupi sing sibo kena tawna bagi damakta weaponize oina seasonary weapon na moina adi masi se nupi adi kudam oina nangi Facebook account details kari kara ga lola thamja se public mayam sing da uthol ko ko adugum ko ado thingna ba kona basu yan kona deba adi enforcement like na adi enforcement da yan lek oiri ko India se ko fast track cyber investigation hujik ti tawba ma change ko masi gumba fast track court se link khat pa ma change ko statutory doxing protection ki damakta law sem ba ma su change ko neither government nor opposition can look youth in the eye on education asiso article amani akogi kano da Indian Express ta pongba education ki matang da di ho jikta so hawge da na ko adu duni ko si pa gi so pa di yam important of the na si ko kan to si ko Ravidas se ko isiso Indian Express ka article amani Ravidas icon of Dalit resistance in Punjab and beyond kana no Ravidas se Guru Ravidas ko Guru Ravidas se yam important oiba di anti caste movement yam important oiba misaka mani ko ma se bhakti movement di nirguni tradition ki bhakti movement ki ko adu kay hani adu ki ben para mana yang pura me ko adu magi vision lai begum pura ka ko magi vision se lai habini class lai taba soro lai taba adu mo society ma link ka to ni mana pa mi ko adu ki historically spiritual icon ni ma se ko adu ka to ga har kanda khang si ka tang Ravi Das se kaino kana no guru Ravi Das se ko ma se nirguni tradition gi bhakti movement id kana ga associate tawi ko le adu mem khang ko shidal loire PYQ kra habet ai